Ni sambul bina katalamay na sar chukumengo en andre dengan amademo. Sa wala ka dira sar na VTFM Facebook Live. Kita usang daw low rate tu nga en VTFM YouTube channel. Raw talaga ni kunin na porongan na ni Rachel. Kapag ang takati ko na frequency ko na VTFM 92.2 FM. Arna yan ra. Ano naman sa bang urang-ura binawali mo na takati ko na frequency na VTFM 92.6 FM. And ano naman sa bang turang ko serua VTFM 92.4 FM. Nimbulo na katalangan na wakanda may singatoka na marami kayo narongan na Coral Coast may sabu-sabu VTFM 92 FM ni sambulo na kanan rene nga mo dengo and pito ko ni pinakatsungan ni biskete kana pinakamabe punjes na punjes new cream biscuits so creamy in every bite. Ano ba bulta tu ngayon na otara ok may ang kono mo nito kani Mike Randua Mika Galo engonde misikata kung bulo sana otara may okalan di Venezuela na mga bulta Sino ba yan? May grupa! Donolangi family, Gavin Donolangi, Melanie Donolangi, Sai Donolangi, Delson Donolangi, Kevin Donolangi, bilang wala mo ito kari mo na ba kabikere, kamorto ito na nanda nga mo di ko na kabina di kwa. Amol tato nga ba ito nga tao mail na relevo. Iyo. Kasi katalang mo lang kina ba o sa ito may Australia pa. Right. May TV place. Iyo. Ba Redstone Kandam. belum nakaturang na ita chewe sa bang bulo to ni biki mo ni nandre nga mo dengo Kaya na korwa turang o solo damu. May Kandam. Solo damo nga umbulia. Enton. Belum nak naman ni binakatuan ni na hotel ni sarbono na Fantasy Island may nandi. Belum nak Samuel Landela na Mata Karawa. O na bombulo tal tunga ki Sweet Jamaica. Belum nak Nasena o Tasemio Felipe o Pili o Namilia Keredanra o John Sandie tamay ngului rabu. Belum nak binakabalo na sama cuma nandre nga mate. Belum retau. Rau ni bino ni tunga may sabareka. Saint Beach College. Kero usangan itu tolata nandre nga mate. Wena pia kabike sara. Mr. Chito Kombali Suba. Ke Mr. Seru si Pakalorama, may na parataisi vunita ki kevici. Ano ba mo tayo bisar mo yung babay binamalim sa rama kuna siya mo tumayo na buno le Australia. Siya ng ngulit nga binong gaya ka Ronald Michael. Ronald Jai ko rin nandong mga babay mo. Siya masarap ko may Tombu Mayra, wano ni binawtin na nabuni bito ka na Mama Willie Siniga, binamalim sa rama nandong hindi kita katunan na nga mo din. Right. And may singa to ko sa boy, Mama Willie. Kung sa tumira kira kina singa. Kung sa ambuchi ko binakasara. Cuma na ba? Na bisinisi. Hindi na isa. Di dolo to ma yero no suru ma to ngaliu. Dolo to mo sakit ko na ni to reba. Kele, fomo to kana kani mamui. Ponto mai valor campaign meli sum sara ko na Bastian. Ni sa dolo to. Ay ko na. Na belen ni wak. Ono ngumo mo wili goro kwento ngane kene mate. O ena ba? Elewa. Kwe ke baka tu no tanga na ilaw. Samo to momo ngai mus ndu ko sebutan. Se tu na ngo na ke baka obera kata to kami suli ko. Ndre tanga mana elewa melib. Sarong ngo ko ya. Ni sa do tsuko na no monitoli sa to no ka. Tuko na bi mai. Men ngol sarang mai bena mai kote na mena ngona. Au no bombulo to kena lamun imbasi ngona ke. Sa na taro. Na KI 217 nambasi mai nonda mana sali suba. Na CC Bas may tao JX 290 may sake JB 302 o Bentari. Wata ke nambasi ngona KH 853 na kena driver o sikeli. Au sama rede chungo na lori ungai buliango. Sama kami bakang tek makan nguniango. Kalau mau kesa na ya mai bena ko. Imani apa? Mani apa na lori ni lu be ko boleh. Ena dire bi bona bunen ko. Ena sengi ni lori no lori. Tua kila na ba. Na law bango na kakan do zaber na bonde bere do ba materitak. Na lombe usun na wambo. Mai ko sih apa? Au na bombulo to tuna ini pokor rongo chiko ini go I kachi 119 Rear Road New Zealand. Beno ni mituko bekeme mketa sara na ngone ni bichi ke bengara bitungo New Zealand. Nete uliulio buate seru etuate lala batike chone nareki. Samumbola o Joe Don Sulio pete ke na Kini. Ke no maleo main la lomo di korro mai leo Na lori tu ko. Ko era lori di kampanye di agona. Something kava. Era something grog kan. Kayak ko bisa nama lagi. Mike Grogit. Everyday Grogit. Au dan aku nama di lori na FL232. Dotal na vengara bina ketemu na leta kapital LT se bocu ngone kere bisu tagi na number plate ya. Mena apa? Mesa personal number salah. Membikin na karonya tango randua. Oh, baik. Au sebenarnya cuma nikila na kena fee. Sini lihat. Beli menonton.
orang itu juga na soma talento na kena fee na gairau ni biso tak men. Logo. Misal dengan namu private number plate ngau iko. Iya. Dono mo logo me ka tu benin rima. Logo tau? Men logo yang ngona. Bilo. Na lo ko tirmen lo kenu mo. Nanti kita lagi Roberto nangi lamba, geng ni nangi lamba, ya Roberto na geng ni teipain. Lisa. Anggo mai Denivek, Iya. ma Hawks Bay mai New Zealandi. Right. Onre bongo masih daro unna koro tiki we nunum buanggo. Mai matini buno ayo sirilo de abat ki kolini. Iya. Peso mosi bambol tatu embara bi meswani. Poni naka? Kita selalu memimito ni bi emur ngande buling kono ndono. Iya. Emur raga tigo amen. Iya. Poni ni binak mai bi masi. Kira? Amen. Ifere mi mas. Iya. Nah, kemarin dia tanya nih Tony itu Sarah suku tuh nonton kan pas nih lo main bona nak terima. Oh yo seni tangi mudia. Kena cek. Oh awaks. Boleh nak kami nak beli. Orang ini benar kecil ni Allah meni ibu balik ke Allah meni lori. Bengan apa no ikut sama cuma kena nak kami ni kau beke meni nayan rambong itu. Enapi bono so ni tak kata rambong ni Singapore rambong ni kuah. Gonan rendre ngamodeng. Enapi itu kau ni benar kan punches new cream biscuits so creamy in every bite. Pinakan isang bulu pinakan sar cuma ingkon dengan modemu and beto kon pinakan cuma ni biscuit kan pinakan punches new cream biscuits so creamy in every bite. Au na bom bulu tu be reso na ngoni buli. Era satu ngona korturang level super rangke mena so ni dins national quarter final and singin ni mataka. Beto na tim ini na batu under 19 ni tim ini na batu. Roto tu beto sar mena na ya wosar ngoni dengan modem. Beto mal be belalis. Iyo, artinya me sar tu ngono tu manin dia. Kita beli sar-sar ni, may on satu kan andre dengan modem. Kita beli sar-sar ngair nongoni buli. Iya, kita apa? Sang mau arrange tak mana? Sama ni bang Doni tu bertu. Iya, rata nak kami ni kau nirtu warning game member telah mata lelai. Iya, begitu. Sa ngiri telah mau nonton tu manin dia. Sa pangan tarun mai. Iya, lebu telah pangan itu tu ba ya Doni ko mana nonton tu kemba. Iya, artu sa sin ramai kini bali walesi. Bertu na tim ini. Kesana tu lu ni sana andre dengan modem. Under 19 ni tim ini na batu secondary school. Aura de chukun dono video. Na panu sarang ngai vital talamai. Nomor 2, bicu nonton page. Sar lain tu nong di buli sar ngai kemana parents. Na turang ni panu sampai lulu sa suli tu na bon nunui. Ni na mai rawatan na tim ini under 19 ni na batu secondary. And doraka na national quarterfinals. And na madongo. Na itasir talaga itu kuna nambitu ko yang ngata. Orang usah naruh kota final. Harus naruh kota final. The Battle of the Awus. Iya, the Battle of the Awus, Mike. Na itasiro na batu, o na sinu, orang tu na mula. Na itasir na batu. Na itasiro na batu. Na itasir na batu. Iyo, orang nang gitu tikola. NSS, na itasir secondary school. Bakas tuan. Na batu secondary school, NSS. Aura de chukun tim ini na itasir yang under 19 gua na susut ni Southern Zone. Iya. Poin, itu sa udu tu na size mana ngai? Iya. Pakangan tim milium sarangan ni itasir. Itu Nirtu sang gitu. Iya. Sa chico binasarayan na sang nindon gitu orang robin na batu. Sampai ni gori, maru tu nambilo. Ka sa pa nino itu au na betek na batu. Ni na panda bora na tim ni na itasir under 19. Iya. Arkes ke Lami High School. Right? Bakas tuan ya. Mai. Na sinu ke rotu na bula. Iya. Bitesi. Anda 19. Na itasiro na batu, na sotu ke bakas tuan. Iya. QBS ke Nasikawa. Iya. Na Bidesi. Ya. Kaya baka kim ni baka tarong ko gitu ni under 18 na focus ko na national chorus mo na under 18 na under 18 nang gitu rike na rara lebu na HFC Bank Stadium na rara ni national quarterfinals dua ruo tuluba HFC Bank Stadium na ground number 1 na Bakast ground 1 Bidesi ground at na Bakast ground 2 na under 18 kaya quarterfinal nang gitu risa na rara lebu na stadium lebu na under 18 11:40 a.m. na Sinu versus Taylor North College. Missy. Under 18 second quarterfinal. And na 7-2 na 5 na minute RKS versus Duvu College. RKS. Under 18 third quarterfinal na Pima Manarua. MGM versus Ratunabula College. MGM. And I went ni under 18 quarterfinal. Na boy 5 na minute me pa na kaloko. And I kabi 3:55 p.m. QVS versus Maris Brothers High School. Under 17. Maris tu anda wasa secondary school. Bakas tuan. RKS nambua. Bakas tuan talenga. QBS na tambua. Bidesi. Ratu na bula kere sinu. Bagas tu. Turang akhir maramai tumbu na quarter final ngona tingbu mena under 14. 14 mai. Ya na under 14 en tingbu sarangan gitu en sibina walu en rusang bulu minit na matalele ni barawai. 8:20 a.m. en HFC Stadium rono quarter final kina na under 14 Maris ke Rahai.
Karuan ni under 14 quarterfinal 8:20 Bacchus Ground 1 Right. MGM versus QBS. Iya. Katulong ni under 14 quarterfinal and a BDC Ground. Iya. Sibita lang ang walo na rosang bulu minutes. RKS Iya. Subagrama. Right. Wata kaya ni kawa ni quarterfinal ni under 14 na narana na Bacchus Ground 2. Iya. 8:20 a.m. Right. Ratu na Vula College versus Lilin Memorial School. Nama ka chuya Matalaw na sa national quarterfinals Iya. and tinggu cuma ber na under 14 Right. ni sibina walu and na rusang bulu minute nang gitu kaya na ra pakai dulu cuma na ra itu lu HFC Bank Stadium Iya. na Bacchus Ground 1 BDC Ground wata kaya na Bacchus Ground 2. And under 15, Marist Super Methodist. Iya. Sino toka Methodist? Semua meta juga sa primary. Oh, Marist. Ay, tunggu ni bingung. Kurang akan merama na tugu ni bingaw na. Iya. Au sanga kila tu na 2024. Iya. Ni Super Methodist. Iya. Sangi tu tala sungango na din. Oh, Marist. Oh, under 15 go quarter final Marist. Sino toka Methodist? Oh my lord. Awa mo si Amon taka Mochi. tadi Super mo. Grema Holy Cross. RKS o Gospel High School. O QS. Mati kay natamua. Na quarter final ni under 15. Under 16 go. QS o Sino. O Marist o Lilin. O Grema Mbapro. O Maris wata RKS. kaya uto primary. Não na tinha nga weekend. RKS Kemba Methodist High School. Kau benar benar. Eu manda kau siapa sih cipi? Ano na kodo que no na sengin indo binto kai. Bisa você chico toca na. Mengaluman. Se você toca sai moka. Ia na under 15 final. O Maris Brothers High School. Que Super Methodist. O bago gole. Na history ni din so sange kilato na kabendai. Ni gitu terjuga na din sa korni buli ko itu raki. Na SMPS para Super Methodist. Akhirnya kita bisa lihat begitu. Tapi dia Nandana kamu dengu. Na beto ko na nakachika na Punjas New Cream Biscuits. So creamy in every bite. Di sambul bilang tali nandana kamu dengu. Na beto ko na nakachika na biscuit kan bilang kakabaro to ka Punjas. Para Punjas New Cream Biscuits. So creamy in every bite. Kalau sumber ni sekte boleh na biscuit ko bikin dono bekan gomena batu. Iyo. Andong chungo suba to boleh mele bulu mai sunam biscuit ngo mero mai kanya ngwane. Iya. Nimbera ni rangito ani Singapore wai. Right. Na New Cream Biscuit so Iya. creamy in every bite satu Iya. gore na be supermarket Cesa. ma cesa talang ni nguni angona. Iya, benar benar kau. Beke muni ndo Rawal nguni cuy. angona, nguni ndo tali takana cesa wendua. Ni usa nguni angona na cesa mechiko. Right. Runga ka ndo tali takana nguni angona mechiko. Iya. Na girls wata kena cesa. Oh. Ni sasa ngai ndo birongo ya na ngai ngona ngo ngunu za tunga bondo na kerite ku beta bani mar. Ini cuma negel sih ngomong nak. Ngunu binak. Oi. Oh, mesa ngunu da chukan dona ngona men dona ngone ngona ko ngona mboi se ngona makawa. Santa seba ka chukan ngunu ba. Menge tor chukan me bangon dona ngone lo me tutak me bi ko ngai runa nganga lo lingan ko tumpu tok me lom. Hoi. Ha? Nakakuha na nang tau talitakan na ilaw ah. Kaya baka mantakan doon na ilaw. Kaya ko rin uno pa na wani bulu-bulu. Ya, normal chukan yo yo tangan utala tak dona ngone. Ya. Ke baka nga oi ko mo sa tali tak tal chukan utala ngone tangan ya sa don metal ngota kita di. Kaya duro. Eh, naman hindi na tato nga ba itamay sa ini. Oleh pa ni tablen dar oleh pa ni ramusu. Bulu nak. Eh, namay bito ko nitiko ka ba na lubena. Tu ya. Ando na bungon tunggo. O tobi lumaka. Hindi tiyo na team ni high school. Right. Kana may boy tabi tiyo na kota final. Na Singapore Ringo. Right. Sama ni bila tengah ni bikin ni karena ngone boleh ni ngole mana tahu dah aku kayak vicile. Mai bono lem, mana boleh besar Holy Cross talanga sa chungo. Mai baro lebu, Right. mai neta siri, mana boli ko kita lebu. Gori. Santa oso chungo na korto na lebu suba. Na baro chungo na Sarabi Mai Western. National Quarterfinals. Iya. Na Vodafone Super Deans Right. National Quarterfinals. Iya. Na Rara itolo na HFC Bank Stadium, Bacchus Ground 1, Right. BDC Ground, bataken na Bacchus Ground 2. Right. Akan belum pada dua, tolo vana Rara. Na baka dero chuken na Iya. National Quarterfinals. Dapat ni mana kami turun nonton ni Leo. Sa kami dapat turun ni kono nono sot ni Ralube. Binaka. Nabi tangin din gitu so Santi Rawata. Dapat ni mana turun mo ni beitum beri nonton ni bebak tahu lagi. Ni mata kana main. Ikon li sarang gitu. Pada apa? Ya usum-usum tu ni kena, abi tu ni dulu. Sini lem sarang. Awak ada odi mana mutin. Ikon nangan boleh ko bette gini. Oh. Ay 18 man nga top. No top.
Au sidi betta kan tono korin buli. Au nakanga o bina ketemu na rede o ninggitur na rakabi na kene bakatanga ngen dua taki. Belata au ka rua se katulum bakanika. Me ureda kan tono korin buli menganga. Belata na kaya taka chungo mi kan na development program. Non sanga menda develop ta kira na lubenta non skills ninggitora. E so na tumbu na tia taka tu na senra sa barbeksara. Butuka. Tahu. Paketa. Talo nita na nangon gitu ni primary. Kaya na tumbu ndau ni besusu ni tangga chikana mentali sarang gitu mentala kita konira na luvenda. Tahu apa beda kan nira pakai tabi karena mai mata na ta chuko na talent di chuko bera. Berarti ira na luvenda. Ira sanga wale sanga kaya ning kasini buli. Sanga nira lai buni wai. Serpai lati serta kata na office. Kaya pakai korre dendo na luve mo ni chuko na talent ning kita ragabi. Kono no milabo invest be kwa. Bulen na budbu ni raka. Bulen na mouth guard. Bulen na terusese na stokini. Invest chuko belu bemu, non gitu rakabi, dan laula ko, anda 18 go ratu sono scouts, nangone halfback cungo nangone benda gitu sono tur nangone go, nasaleng gitu, en kelabung go mai paransi. Kalau tu untar wekan tu, nang gitu gor kona cia, lang tu bangkona gitu, tiang kayak kita nala satara nalu bena na polo, tara nalu bena primary school, atau sekelas 1, tapi kita kan nama so cungo. Ada tu nang gitu lah kaya langsung gelan dia mana mana polo. Lubena. Kayak lubena na toro na wekan togo. Sangkai senimbera ni 2 tali mana timisan kan dua. Tumbu. Gori. Oh, tumbu. Gori, bawa tea. Na itau tu ni bosa. Iyo. Rongodo tumo kwa na turango. Na itau tu ni bosa sing talitaka. Bahkan tundu be tumbu ya. Lai bore takabi kwa na kau zabuta ezabia o sing talitaka. Kau na tamani ngonea. Na tamani ngonea. Na bosu ga zabuta o sing talitaka ni karuang ko na rangkita na. Kesando to kan itamba kwa zabuta na bosa. Iya, santo to ni tamba. Ge musibi kwa di lutu mai usuna. Endo tundu sarga me baka do takir na ngoni. Enangon non rabo ita. Ya. Asana ko tunjuk mai. Iya, minta dong karena tu kan ibu karena au sa do rongo tu sarang apa lebu na sona po sa do kelo begitu. Eso ya tamu sarang kino taman no cina nangonnya. Butuh ka mama tea. Abang, ka kemro orang gitu sungguh orang buli. Enda sin mai cikung gua merang gitu orang gangga. Asang ke bonus Iya, enda cikung nganggo na nonda sanga. Menda toko nir na lu benda. Nir sanga cikung nir pakarita ka cikung merah mata na ta cikung skill sih cikung bera. Nir rawa, nir gitu rakabi. Kau mau satu kuna kem kain dona bono investment bina kamu nata kabo ikut tumbu. Investor ngabi lu bem. Ni sarawa to ngonen dona nono kontrak me balang. Atu lang sa ano mo bali. O iko nga wana kila na kena bina kata mata kina. Ni sana biso me ngone nono gitu rakabi sana bakot sarme bikem ro beka. Ro bina kata. Ro ni puli dona moto ka toso ta kena buli ni bubale. Ena talent. Kebo kain down roi ni ulu bemu. Invest boa. Kebo kain dapat talent na talent di korede cukup belu bemu. Ana talent mo tokona. Bala to ira kita ngone. Era sangan ni bina kita na papaloloa. Mera la kita kata bina kana sora kata ka buni wai masi. Tuna talent din gitu rakabi. Toko ni lube mo kebo kaya cukup boa na talent din gitu rakabi. Tuna kaya vital no chukina ena segment kataraba. Ito ko ni bina kani Punches New Cream Biscuits so creamy in every bite. Pinaga turang kira marama na bika kita saran daw teke bu na talangan buno na tamba kira ko sa wati talangan ni was ni ndre nga mo dengo. Ana kami binakan ko na bito ko binakan chunga ni Punches New Cream Biscuit so creamy in every bite. Gotalen mo nito kanim mic rada. Bika, awo bola. Ande mesi. Ang sa ako ni binakan to ni kipa ko sa bola kani atong ko ribale mo chunga ng basi. Ko ni binakan chunga ko rebi ni basi. Pinang ko bale bonan daw ve usa ve ran le ni bono ni sa suko na taka. Kena non release to la ve mataklele mera meta taka. Ana vi bonon din diso ni ngaw ni salon ni titi bacukan rebe ni minibus dong boleh kan rebe ni minibus mana root go main ba lau toka ba au sa apa kan ni bina katu rebe na boleh benantu siapa macam mana rebe ngamate rebe ni minibus mai korbo no sorry korbo KBS on ni bina katu ni rebe kem ni kata rebe ni minibus ni vidi deki juga super no sorry corridor mai super no sorry na kami nak kena LM49 boleh bina katu TJ Karwa do redi ngapa ngok sana rebe tu au satu mata bala LM49 ve Karwa TJ kira sana nampas nje driver kede ni minibus ana suba no sorry corridor ke kemuni nan rebe ni minibus ni di kana sala ni ranandi na Queens Highway suba singatoka lautoka nandi leso kita lamai suba sa bang bolo tu ani ve kemuni kede nan rebe kede sara ni minibus o de ngoni ni no wiruku tamai vamos a to apps LM26 pe tamai miri boni ni binan boni ngarabi ke pena ia salambongi won wala ba be o ba iru boli kire nam bong
toko Arbi dulu. tagi di morta itu na bengkana. Bena bubal la salam bongi. Iya. Main awai ruku kena beki mini kesara sema tiko mai. Ena kami di kuah. Sama ni bina tanto ay bertano mo ni niya na final na under 15 na Sua Methodist Primary. Warna kecil lagi. Oh, ternyata berarti kayak pakai koordinat na list ngo. Iya. Boleh itu ngapa ngo? Bakal kala kena natin koordinat NBHS versus SMC. Right. Budale mo. Oh, tadi ngo kono nare dengan SMC sana nomor sara ngo SM ngo koordinat na Super Methodist Primary School ngo Super na SMPS. Abang ngo tadi ngo. Do Yang kami badi follow me kira karmo. Oke, mbo ni sana na bulan di buru-buru ngo tadi ngo kayak ko ngai tu to kamu tora kau sengen kila se mata tebe ko. Ndau tar. Nah, kami nak. Taruh itu tuh. Kena karuma na usia poso tu nga sa ta kosok. Ito masalah lu cerita ni. Under 15. Iyo. Ena under 15 quarterfinal. Iyo. Ena rara na HFC Bank Stadium. Meron no soto kina o Maris Brothers High School. What a case super medalist. Au sa rede juga biko tadingo. Na siu juga biko sa papa. Bena mo budale mo. Iya mai laban na ngita na playoff mai lambasa mai Subral Park mai lambasa. Iyo. Amai ngaga kena mati min budale mo na kay Rosso ngabul kando kay Rosso ngabulu. Iyo. Mai nambua mai voting ai bitale singa. Mani bako da indona complain na bunun to bangitora indona mbakitili kaono. Iyo. Na kuribuli. Na kurbuli membudele no tu under 16 sanruka. Iya. Dona ngoni gitu pina ka cukup na under 16. Right. Artunga kera nga sibu kono ngoni ngoro ko mesa play up. Right. Me play up na under 17. Ya nalla woni Fiji Secondary School rugby union etukuna sengni rawa nangone register nga bondo ndo ngana team. Right. Sinra ni under 16 ma mele under 17. Right. Ya na kaya tu cukup. Uli loma ni ko na ngoni. Iya. Kung gitu ta kengo. O kono ngoni ko isang satu ngani kila ndo naka. Correct. Na lenga ngo lenga cukup na management ni timia. Ni sanga ni kila tu membo wili kana lawa. Correct. Ni dala na kaya taka. Ni ngone register nga bondo na ndo team. Right. E o ke baka indu me fine taki. Men ndo na lawa membule na Fiji Secondary School ke baka sin taka baka na ko management ni timia na no tabi. Me fine taki. Right. Berarti ko na dala ni manin dia ni timia. Ni sanga tu ni kila ni dala na kaya taka mesa play up mo ngone. Ndi na ni under 16 ni play up nga. Iya dala ko sin ni register under 16. Register tale wana under 17. Iya ausanga ni kila e vena vono iduru me kini ke minister ni buli. Right. Na kuko wada be beira. Merasa mai overrule ta kana decision go. Baleta na kake de ta kana buru go itu na kana lawa. Right. O bang muri kana lawa. One sanga ni bang muri na lawa you out. Right. Ausanga sarana kila e vena vono iduru me kini minister ni buli mesa mai overrule ta ka. Mbudele mesa gitu mesa drop no. Drop nomor. Sarang kaya dapat Ano betul satu nono? Sarang kaya dapat na tirin ni ta ka butungo nambo no sa hope tu ni sana lako. Oh, kila men dando ngarabo kami nakanita. Beke muni nang kasini buli. Buli kana tu naman rules na kaya tu kuna na lawa. Mo kako ni wangai lay baka musir na elon na indo nangone. Hindi sa. Sa musi chungo na elon nangone na kaya taka chungo beke tanang kas. Sengni bili kong kasini buli na rules. Sa le play up kin nangone ya. Sa may dingu kin orto sa ngeda ko nambuang. Ngosa turtal mo minsta di buli baka lutumi nambuang tu ko nambudele misala ko tanga. Tangi tu ir nangone mana timiruru ni nda sanga ni kila chukon na value ta ke na timiruru na kaya ta chuk. Right. Ya sama no ni bina tu ir na timi ke tasara. Do te no ko bakasama. Mai kita lagi kau Bakasama ko. Ako ke ro man ni reida na tabata ng sosong ni buli na rugby union ni secondary school So na ko ni buli. Engko na ko bakasama. Ako tata tu ko me nda rai kira bakaramba. Tapi kurni buli le arkes QBS grema maris Ratu na bola tambua. Ninduan na ngone ngai zambe na dins. Ngore bengati takan ni tutu ran leli marto bengati takan dan tutu na kenra lele. So na be kuri buli. Ela mena don nda bonua beni anu. Era sini azo to nei wili. Niam ni ngone buli. Era bela katakan mer mai bagi tabi. Era bori takan no talent. Nan ram pito kunte na gitu. Ya, nada mo beto kun. Amalua. Osangai. Senga na baka samango. Na kebaka lewa na ngone buli sambala utumi na gitu kebaka mandanga so mandanga timi. Arang gitu kena under 19, soran leli membertungan under 19 kena bo under 8. Kesa sambal tu menang gitu sampai playoff saya. Keba kay mamua sana bang ray sonong mani. Saran laundry kena sokor sahabat kita biut. Karena laundry itu na iyo merang kita nak kebar casi yang indon kerus suami. Karena bina kata merah bari tahun tali. Karena laundry indon na baka sama. Indon lawa. Kata kena indon kena lawa. Membali tir na kata kuar sini atau na wili. Fiji Secondary Schools Rugby Union au kira mundo review to katal na lawa. Kana lawa ko tunjung demis ya. Keba kay indon ngone mana under 16 bina kata mengito na under 17 era. Mendo bisu tak tal bakal na lawa. Balatan na kaya musisi ko biao. Musisi ko kono ngone ko sama nda may bimbil reki ko chingo.
Musi juga na lona ninda mai sama vital sa bola kan ibu no ke ni area nda vital no kina mo. Tal no te juga na buda lebu under 17 lebu nambua. Era pokok lo mo juga na lo benda. Ukira kera ni review te kital mata na lama ya. Bekem doni song song ni raka bibir no ni bulian secondary school na Fiji secondary school rugby ni. Sa mai referee juga na referee ban dona gitu. Kan tu juga na gitu. Gitu mo buli. Dong anan gitu. Ubunga referee na taruh sarano kapten ref. Itu apa? Dangerous tackle. Oi, dangerous tackle. Kakek nga ubudo sidi na sidi o referee. Tukono chungo referee virtu na no team. Dangerous tackle. Ira feda ba? Boy, apa kiyo? Dangerous pass. Sa kakek nga dangerous. Dongan no to be pass. Dangerous pass. Dangerous pass. Dongan no Dangerous looking. Dangerous mangga. To be pas dengan ngona bola sara mono kono flag. Sember nimbuti tu mono be boy aku satoni ya bana lines ko. Sember sara referee ndak mo sara ko ndak mo sara bana. Pasar ngo kapten ni tim ya. Ref, itu ba? That's a dangerous try. Kita kalau beneran rasa dangerous. Dangerous pass. Stage ko mo nga ako naman kasi tugon kasi ubuti ka lesin. That's a dangerous try. Kurang aja nama masalah tahu bagian dari kamu tengok deh kalau kau bina boleh bina sama cumai, bina boleh betul kan betul kau bina kan punches, new cream biscuit so creamy in every bite. Ningkai nama kita utale, nama tahu ketumai, boleh ni bina kan ni nandu na moni tahu bina kan bekian na, nama tahu ngoni sara Vodafone Deans Super Deans quarterfinal, rara lebuna HFC Bank Stadium Suba. Namun itu kali Mike Randua, Ya, Mika Galbola. De Messi kakaya. ni sama deh. Mode.